aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Ostia, goze, ba, Iñaki bidez, Iñaki esautzen hauen, eta kontatu ustan ba, proyecto vas a buscarla, telquitilla batekin. Y le di mi email y se me ocurrió peor cosa que me mandaba cosas de Gose todos los días. Hey, boy, kontuz hautik, egiten dizu nire zankartea. Hacemos otra y ahí la segunda está perfecta. Hola, zuzenean lehendabiziko aldez ikusi, esan, hau da Gose da. Zabore hartuz deskarga. Eskatzen dirazun beste, tinko begiratzen zaitudan artean. Zelako letrak, zelako talde ausarta Euskal Herrizan holan idaztera arriesgatzen dena. Zaude lasai, ez zaitez saiatu lertzen, egon zaitez lasai, ez dut zugandik. Arainagotik ezagutzen eban Iñaki, de Felain eta, bueno, abentura horietatik izan nebalako berarekin harreman txikia, osoron, geroago ezagutu neban, justot izan zala zeuen lehenengo diskoaren garaia. Y me sorprendió pues el montaje que tenías, que era muy curioso, postmodern, no sé qué, y flasheado dentro de lo que se está haciendo aquí. Oso ondo apaindua zegoen eskeratokia. Solo quitando la voz y poniendo tu voz, ya cambia la hostia. Y la idea del disco es esa en realidad, Jarten dut zure lehengu entzuteko eta dobleta utzutu. Beroa sabeletik hankartera, zutan hau inortzaliarate. Nik uste dut eutxi pelikulan ondorioz ezagutu nebala. Hortik etorri etela, Gose. Azken eslogana, azken chorizo pamplonarentza. Es gelditu la Sí, eso. Eso es. Es que tienes que dejarte llevar. ¿Qué estás diciendo? Eso es. ¿Qué estás diciendo? Si está claro. Eso es uno de siempre. Es gelditu la stana, daien ezazugana, estargartuko naiz, ibano. Kanta hau oso berezia da, osea, guan arte ez dut olakorik entzun Euskal panoraman, eta berara esan nuen, ostras, egin behar dut, edo saiatu behar naiz, hauei eskatzen, naiz eta ez ezagun remix bat egiten. Azken estutura, eta raiko, eta